Halo perlok resmi kemudian masuk lagi pi baru di perlok mentang ngani thoi pi ngelapoi hang ni apa nombak kuati hang ni apa jalo beri di perlok ngantri pi lembaga ni video ya kan citnat cuma jaga mat kamtam portlang ro hakade jaga syntiew ye phuh patkiting ye milung di hadu kano gaji per di sini baru perlu mengerai komita portlang tu syntiew i bon bajelop ban phuh kading klaim dah sei tikslag golong te hang ne pada phuh ye kini syntiew ba phuh komita portlang di phuh ye citnat bat tibang dengan jaka lembang cilon dengan syntiew ba phuh kamtam portlang tinggal try pi lagi poi jangan jaga kantan dan yero dengan ben dari bakal pangtam ngawan rai video yang kita buat poi jangan jaga di tang hi ikin handet perlu coba share like dan subscribe yang di channel biasa buat ngahal kod Facebook.